Nama Rojava Civakê dest pê kir. Di demekê ku tamamê rojevê di ser îqtisada Tirkiye li hêlek û li hêlek jî siyaseta gengeşiya nav siyasetê xeber dida Serokkomar Erdogan bi gotinekî Rojava Tirkiye arastî guherand kanûna esasî hate xeberdan lewra di xeberdana wî de. Temaşavanên hêja vê hefteyê em ser mesela kanûna esasî ya nû dixwazin xeber bidin. Serokkomar Erdogan di nav hefteya çûyî de got ihtiyaca ka me bi kanûneke esasî ya nû heye û li ser vê em ê bixebitin ger ku müttefikê me ku me bi hevdûra îtifaq kiriye li ser hilbijartinê û siyasetê de ew jî wek me bifikre em ê ser vê meselê gavên mühim bavêjin. Bi vê xeberdanê mesela kanûna esasî ya nû kete Rojava Tirkiye û li serê careke din gotûbêj tê nekirin. Gelek dema ev mesele tê rojevê ji ber ku meseleyek mühim e ihtiyaceke zêde bi kanûna esasiyeka nû heye û li ser vê meselê jî partî em bêjin hinek wadên siyasî dide raya giştiya Tirkiye yani ev hevîr pir av dixo em dikarin vê tabîrê bêjin ji ber wê demdem tê rojevê mesela sereke ya ewil ev em ê serê xeber bidin li hêleke din jî di ser hadîseyên û bûyerên Boğazî çî zanîngeha Boğazî çî dîsa li Tirkiye hinek gengeşî hinek nexweşî derdtên hinek em bêjin kesên ku ser vê meselê xeber didin dişibhînin mesela hadîse û bûyerên Gezî Parkı ku jê re digotin di wê demê de jî bi behana dara şînayiyê hinek çalakî eylem dest pê kirin lêbelê di dewama van çalakiyan de çû bi ber xerakirina em bêjin talankirina derdor heta demekî behsa teşebbüsa derbeyê hate kirin. Ev mesele jî ber bi wê hadîseyê ve diçe hêleke din jî qismekî jî dibêjin na ev ya li hember rektorê ku ji teref Serokkomar ve hatiye wezîfedar kirin şeklê ku Serokkomar rektor wezîfe kiriye ne şeklê ku zanîngeha Boğazî çî qebûl bike bi vê dibêjin lazim e lê binhêrin. Em ê jî ji van her du hêle jî lê binhêrin ka mesela bûyerên Boğazî çî çine. Ger wextê me bimîne ser bihabûn û zemên di iqtîsadê de jî em dixwazin xeber bidin lewra demeke wiha ku zehmet Tirkiye tê de derbas dibe li hêlekî jî hinek em bêjin di iqtîsadê de hinek mamûlên ku fiyetê wan zêde biha dibin ew kesên ku van mamûla çê dikin cotkarin û xwediyê van mamûla dibêjin divê ku fiyeta van mamûla ne ev be çima ew xwe zêde biye li bazaran li marketan ev jî meseleyeke mühim e. Mêvanên me kîne rojnamevan Mehmet Baran li stûdyoyê mêvanê me ye û xêr hatin serçaver hatin. û di ser Skypeê de jî hukuknas Yahya Turan bi me re ye ew ê ji beşdarî bernama me ve mamoste û xêr hatin serçaver hatin. Sağ olun, dijwar razî be, navberê de bin. Ji ber ku hêla kanûna esasî ji ber nasnameyê wê hukuknasiyê em bi we dest pê bikin li gor we Serokkomar Erdogan vê meselê çima niha hanî rojevê ji xwe kes nikare vêya îtiraz lê bike ku ihtiyaca Tirkiye bi kanûneke esasî ya nû tune ye. Muheqqaq ji hefta heta hefteyê ji kê bêpirsîn ev mijar tê qebûl kirin. Lêberê dema ku hat rojevê di vê atmosferê de li gor we tê çi manê em vê dest pê bikin mamoste kerem kin. Dengê min tê wekek Fatî? Dengê we tê mi? We dengê me... Tamam dengê we jî tê. Tamam kerem. Pirsgirêk dengê Na pirsgirêk tune kerem kin.
كيفاتي قانون اساسي جكفن د احتياجي چوامي بيجن جاوياوي د قانون چيبو حتى ايرو مثلا سربي مسألة قالك دربا گوهرتن هاتي كرن لسر قانون اساسيا 1982 دا دورة او قانون داربي كي بش داربي كي مثلا هاتي چيكرن بشتي وينا جي جبر احتياجي قالك دربا د قانون د گوهرتن د قانون اساسي د گوهرتن هاتن كرن هري مزن مثلا بيجن بالكيش هاتي كرن ده صالح 2010 چخاك سر مسألة قانون اساسي د هندري ويناد سري ليدانا يعني راستا قامي بيجن بانايسا محكمة سي چاوا بريق لسر اوروبا انسان حقوقي محكمة سي ديما او لسر مافيا مروفا كي مراجعتي دارزگاها مافيا مروفاني اوروبا دهات كرن ايجا راستا لسر بيجن انايسا محكمة سي سري ليدانا وينا فيا ري هات فكرن و ايروجي راستا سري ليدان لورتي كرن دارزگاها قوتي كرن مثلا مي بيجن هندره في انايسا يدي گوهرتنكي پر مهم يك جيجي ابو ودقلك صاري بري دقلك دربا قسم بقسم گوهرتن هندره في قانوني دي انا يعني قانون اساسي دي هاتن كرن وبهفره او چغا مرا بفكر ام بيجن قانونكي اساسي نو بهفره تف احتياجك البته كي احتياجك فقط اف احتياجيا وبشكلي وبيكرن وك ام بيجن چارچوبيا مثلا في قانون اساسي قالوا وي تشبه هاو تاني ام بيجن مثلا قلتنا مثلا سروكومات واميت دي في قانون اساسي دمي گهرتنا كي بكن هاو في قلتنا وينا هر مساله حال نابه چاوا لازمه چرچوباك مثلا ام بيجن يو لسر چه وحركت ويج كو بيكرن ويج كيجان ماده وبي گهرتن ده حتى جا تب بها برهاد گهرتن قالوا اف ماده اول بالخاصه اف ماده پر مهمه او قانون ماده او بالخاصه ماده مثلا چارا جرتي قلت ابقى ماده دسبيكرنا قانون اساسيه قانون اساسي لسر چ اواب هري مهم وياي تلوي درا مساله نره شمر برسكريكا هري مزن جي ملتي مثلا قالي مستمر هري مهم مساله چي قانون اساسي هندري دبيجيكي بقى قانون اساسي جريداي وكاوي بلا يخلق كيف مثلا مي بيج ماده جي قالكي مهم افي بيا عجبا وبيغ هاتن او بياخد امي بيجن بيا جواب احتياجيا ملتي نادي ابناك امي قانوني تهب هفر امي وينا جي درخين ويجي بيدرخستن وبيشتي وينا بالسري خويا بياخد اف قانوني دي لغور احتياجيا ملت وبين ريسكرين وتشيكرين عجبا وبيا وفكره وبوار بحكومتي بياخد مي بيجن شريكي حكومتي رويتشي بديا تشينا او چغا گبي ماده نه گوهرتن ابان مادانه دني ومثلا وكاوي گوي چي بي گوهرتن مرا دورد وكاوي سؤال جمرر چيد بن سؤالي ني گين جواب وان نهاتي داي انها حكومت بيجد بي امي بينا قد مثلا سرقمار و احتياجك بينا هي فقط كيك باتي ازواني بيجن 18 سال مثلا اقتدار باقي السر الحكومتا وقالك درباجي زيدي سياسات وشيست وحفت حبي ملت وكيلية ويجي يعني نزيكا وينا بيعطيك دوسي جي كيم يحطها درباسكري ملت وكيلية ويجي تشيبونه فقط دوان دمي فرهده اف قانون اساسي ويشاغي نهاتي يقهرتني اجاءانها تف شركاتيا مهبتي مثلا بيجن بلكي جي سياسد وسيهي درباس جي دكي فقط بولوجي نا بس هاو قامي بيجن اف فكرة عجباوي لسر تشي وي افاب قانون اساسي يعني وي جهه وي بي قهرتن قالوا كيجا بله لولا فرس جريك وقت ما قلتي اول دبي ماده اول دي يك جيجي مثلا امي بيجن اهم ولاتيه دبيجن كي ايرو مثلا دوندري دولتا تركي دي هر كسي
گریدایê vê dewletê veyê Tirk mesela. Li ser vêna li ser vê gotinê li ser vê qanûnê jî gelek îtiraz hene. Berê hinek weçaxa qanûna esasî xwestin biguherin li ser vêna hinek fikir û raman hebûn em bêjin hew tenê em ê bêjin hemwelatiyê dewleta Tirkî ne wilo hat fikirandin. Feqet îro Tirkê hikûmetê MHP gelo vêna guhertina wêna wî qebûl bike. Vêna de pirsgirêk heye kekêfatî û wek me gotî duê qanûna duê madda ewil de jî pirsgirêk heye. Bilxase li ser her du van her du nigana û em bêjin li ser gelo mesela Kurda wê çi guhertin wê bê çêkirin li ser vêna jî cardî pirsgirêk heye. Yani li ser em bêjin konjonktûra îro siyaset û hewa îro û divên wê ew tiştê ku millet dixwaze û ji bo millet têr be ew ê dernê rastê. Yani lewra îro siyaset ji wek zeveşê Diyarbekir ji ortê de biye dişeq yani. Elhêlekî iqtidar partiya iqtidar ku AK Partî lê şirîkê wê MHP ye. Ka ez ji Kêkê Mehmet Baran jî bipirsim. Hûn vê atmosferê çawa dixwînin Kêkê Mehmet Baran? Yani di rojeke wiha da ku hê kevirê di nav siyasetê de ciyê xwe rûnê niştine û münaqişeke pir tûj û sor heye di siyasetê de di vê rojên wiha da van rojên wiha da ev meselek were rojevê li gor we çixa nêzî aqil e nêzî mantıqê ye. Belê ana tedî ev qanûna esasî ji berê da daxwaziya me tevaya ku de giş bibe lewra mehsulê leşkera ku derbekirine û di sala 1980 û derbawê Çexî û Virda me pê didin îdarekirin. Yani nêrîna eskerî û leşkera çawa ne bi çi şeklî lê nihêrtine bû wî şeklî qanûnekî derxistine û me pê îdare dikin ji ew re heta ana tedî derbê leşkerî çê nebûne li Tirkiyê. Çê nebûne tiştê giraniyê xwe ku dane serê tedî em divên 28 Sebatê û tiştê wisa çêbûne belê dest leşkeriyê dest nedaye ser îdara Tirkiye ji wê rojî û virda. Gerçika car carna giraniya xwe nîşan davin jî belê îdarê nekirine destê xwe îdare destê sivîla daviye. Destê hikûmetê ku bi helbijartinê hatine serî insanê vî memleketî wan helbijartine anîne wê derê. Di destê wan insana dane lazim e ku wan insana ji serê ewilî ku hatin ser nehatin ser bigotine heyran ev tişt ne aîdê me ye. Yani ew insanê ku zîhna bi zîhna eskerî lê nihêrtine vî tiştê hazir kine lazim e em de giş bikin bi feyda milletê xwe û bi zîhnekî sivîlî em de giş bikin bira insanê me jî bi van qanûna bir şeklekî ku heqê wan têda bê muhefaze kirin em qanûnekî çê bikin bi dev dibêjin û tev jî dibêjin ev partiya ku ana hikûmet destê wan de ye û partiyê dinê jî ji kê bipirsî dibêjin lazim e ihtiyac egere çê bibe vî tiştî dibêjin. Belê heta îro nadkirin. Çima nadkirin nizanim yani hesabê hinek insana di wexta da car carna da hesabê wan ê siyasî çêbûn ji ber wî nadkirin ya mutabeqat çê nebû yekbûntî çê nebû ji ber wî nadkirin yan jî hinek mesela fena MHP û dewlet Baxçelî tedî ana vî tiştî em dixwazin bêkirin lê belê nel serxwestina dewlet Baxçelî bêkirinê. Yani ji bela ku wî xwestiye û em de giş bikin bira nevêjin yani. Ji bela ku ihtiyaciyê milletê ye lazim e ku em vî tiştî çê bikin û de giş bikin û gerek bi wî tiştî bivêjin. Yani ev siyaseta Tirkiye di vî zemanê paşî da em meriv lê dinêhere tiştê ku meriv pê dêşe ew e
yani partiya çaraya di meclisê da newsa HDP jî pêşewî da bû serê ewlî da ana wî didî yani wextê ku ew bivêje çi bivêje wî ew tişt bêkirinê û ew bixwazin vê qanûna esasî bêdegîşkirinê wê çaxê li gorî xwe tedî ew jî nijadperest e yani MHP wê çiqas edaletê di wir da derxe pêş ya jî ew ê çiqa heqê ji xeynî qewmê xwe ji xeynî milliyeta xwe ji xeynî Türkçîtiyê wê çiqa karibe bi edalet însanê dinê di wir da heqê wan derxe pêş yani bi rastî di vir da yani pir zêde ez ne emînim ku tişkî bi edalet di wir da derkeve yani eger xebera wan ve xeberdana Erdoğan ku em ê bi şîrîkê xwe MHP re em ê hevdûre xeber bidin ger ew jî bêjin erê em ê ser vê xeber bidin ser wê hûn dibêjin belê ez ser wî dibêjim û ji xeynî vî tiştî jî ez divê min tedî pirê tişta hene îcraatê ku tedî wê hikûmet bikin belkî pê nayên xeberdanê ji nişkav da dilê dinhêrî tedî MHP dibêje û dive gundem ewlî hikûmet xwedîtî lê nake paşê dinhêrî wî tiştî kir yani ne ev qanûna esasî bi tenê serê çend salê ortaxiya şirîktiya wan û MHP bi hev re yani li ber çavaya nayê veşartinê tiştê ku dixwazin vana jî rehet dikin yani ji ber vî ez dibêjim înşallah yani bi şirîktayiya MHP tenê vî tiştî wê neyê kirinê wê daha bêtir însanê ku xêra vî memleketî dixwazin belkî ne di meclîsê de ne însanê ku xêra van însana dixwazin û belkî tedî karivin di heqê mesela qanûna esasî da gotin kî bêjin belkî ne di meclîsê de ne milletvekîlê ne lazim e ku tedî meriv li wan jî gudarî bike lazim e ku menfaeta vî memleketî wan însanê di vî memleketî de dijîn menfaeta însana çivin û yekî ku di vî warî da gotinkî wî heve bivêje bira bivêj û goyê xwe bidin wî jî û tiştekî qenc derxin rastê bi rastî birayê Yehya behs kir yani ew tiştê ew maddê ku di serê anayasayê de derbas dibin ku dibêjin gerek her sê maddê ewil gerek yani de giştkirina wan neyê xeberdan jî yani ew jî tedî awê ku li gorî MHP û ku vê qanûnê daniye ew jî ku jêra divên qirmizî çizgiya wan e belê ew ê li ser wan madda di heqê wan madda da tişkî bê xeberdanê wê tişkî bê veguhartinê lazim e ku tedî ew jî bê xeberdan lê belê ez naxwazim tedî madem wergerandina vî tiştî îradekî derketiya rastê sirf ji bo wan her sê madda yani meriv tevî tê de henda bike belê mesela ji bo menfaeta însana wan maddeyî dinê û bi temamî qanûnê esasî ku bêdegîşkirinê bira bêdegîşkirinê lê belê li ser wan madda jî meriv xeber bide wê çêtir ve li gorî qeneeta min ku MHP tê de wê li ser wanan neyê xeberdanê keke Yahya Turan yani ev jî carna tê rexnekirin qanûna esasî ya Türkiye ku niha pê Türkiye tê pê îdare kirin ji xwe pir dirêj e û em bêjin çarçovê ku tê de hatine dayîn wek we beriya niha behs kir ku qewmekî bi tenê bilind dike û derek wek Türkiye ku ji hevdû cuda bi dehan millet tê de dijîn bi Kurda û bi Zaza û bi bêjim Ereba û bi Çerkeza û bi Romana û em bêjin bi qewmên din lê belê di qanûna esasî de behsa qewmekî tê kirin dibe herkes Türk e yan jî wek wan maddê ewil we behs kir ew çax yani çarçoveyek çawa wê li gor we bê dayîn di vê atmosferê de yan jî mesela demên berê çend sal berê ku xebatên qanûna esasîya nû dihate kirin mutabaqatek küllî dihate dît gerandin ku herkes li serê
مطابق به او کسیم که داخلی و خباتین دبه لگور ام بیجن شرط و مرجین ترکی افچخا و ام بیجن بجیه کرن یعنی و گوه بین داین تمام فکریاتا و تمام ام بیجن حق و مافین انسانا کو اری افتو حقن اوانا لازمه ده قانون اساسی ده بین بجیه کرن لگور و چارچوبه که شوا و جیره بیداین که فاتی بریان هاشی ما بحث کرد اولیا وینا قانونی اول ماده اول گرک اوانا که مثلا سر واناجی بی خبر دا و چرا که امی بیجن قانون اساسی حقوی ورق هرتن بریجی گرک مثلا تکلیف بی قانون اساسی بریجی هنه نگتننه ابناکیجی گرک ورن السر ور خبردان لهو تاني امي بيجن كي هو هناك ماده تدرخين الدرفي نقاشي وتفيجي كي هناك ماده تاني امي السر خبر بدن او شاب قانونك اساسي نه جخوا ناي يعني قلتنا نابي ونابيله امي بيجن دب برسجريك ناب او تشتيك امي بيجن تبيجي قانونك اساسي نه ابنا امي رابن بنا تشيكن نابي بنان بفي شكلي هو تشي بيجرين او تشاغ دهندري قانون اساسي دي جار دي امي بحثا هناك بهرتنا هناك ما طابقن لورا دردي ما خواستنا ما او تشتيكي ملت جدبي سرو كومار بهيزي وملت هيفي دكي دناف قلد دناف جواكي دي ملت دخوازي كي قانون انا اساسي تف جسري حياة بني تف دي ورقو حرتن و پشترجي لسر تمامي مادة ورق خبردان و تمامي مادة جي وكاوي جي alternatif امي بيجن بش هر بهواكي وك امي بيجن مادة دا هك سيا هك چارا هك بينجا و چقاق مرا وانا ريس كر مرا ببيجي كي اف قانون بفي هواي جي يا بشكل كي دجي ولو چند حب امي بيجن كي تبخاز لسروينا خبر بده هنك مادة بشكل كي جدا تبرهف بكي ولقور ويناجي تبيجي عجبا ام بينا قبول بكن يا بينادن وكان ها ام يبيجن لسر نخماندني بريا برنامجي هني كي دجي تديما خبر دابو ما قلتو كي جرك ابناكي ديك قانون اساسي قانون اساسي ده يجير بنجهك بقانونك بمادك بيرو ام يبيجن اقتدار ورق هرتنجي اي وري اقتداري نكار بفي ما في دست بدي في ما في راكه هبفي هواي اف تشتيجي ام مرد خوازه ابناكي جي بهواكي تكب هندور بي قانون اساسي و تمامي لسر تمامي ماده ور خبردان و ابناكي تمامي قاموي ملت تف لسر خبر بده و لغور تمايلا ملت قصدنا ملت هناك ماده امي بيجن سياسه وشيز حفتا وزيد برجورتر او چخاق قبول بوش خو اوانا المجلس در باز بن اكي مي بينا سياسه دوسي جي در باز بكن ياز سياسه دوسي راي بستينجي ابناجي تكفن رفراندومي دي امي بيجن بهالبجارتنا ملت بينا رايا خو بدي يا اريانا في هواي قانون اساسي تبي بينا ورقو هرتن اقد او چغاق ورما اول دجي مقوتي هناك ماده مره درخي درباي نقاشي ومره هناك لسرها او هناك ماده دني تاني مره خبر بده او چا اف قانون اساسي وينب قانونكي اساسي انه ويبدچ ويبد هندري قانون اساسي جهيده غهرتنك وكوان غهرتني بري بلكي اما هين بهتر برفرهتر وهناك ماده قانون اساسي دي نه لازم بتجي بجرين او ناجي ورن غهرتن بياغوتا ورن درخستن وقت مثلا وقتي قانون اساسي بلكي دقالك انها مثلا دي 1908 ودودا اف قانون اساسي بلكي هناك ماده ولو قالكي تيد هاني ايج نه لازم قانون اساسي ده من او ناجي بلكي ورن درخستن فقط لسربينا اراده كي ولو بتهف ملت بهفره بعيني مثلا من فكري بياغوتا ملت تف قازه كيفاتي
ئەبەیە ژی دوێ مەسەلەیە دێت بسەر vêna pirsgirêkî gelkî mezin heye çawa em ê bêjin lewra 2016 de mesela darbe çêbû veya xwestina darbakê çêbû piştî wênha hinek gelek qanûn û gelek tişt mesela di qanûna hatin guhertin evna tev bi çi fikrê em ê bêjin weka wê dewlet daîma weka wê li ser striyekê bisekine ji xwe nebawer be weka wê dibêjin kî Tirkî bê beqa meselesî daîma dewlet li ser mesela beqayê hebûn û tunebûnê bifikire veya xutta daîma li ser mesela ewlehiyê bifikire ewlehiyê hîn bêtir êxi pêş de wê çawa bibe meselê azadiyê meselê özgürlüğa insana mafiyê mirova wê tu bikûne ki ev mersela wê li paş bimîne nikare vana li ser vana nîqaşê bike wê li ser vê li ser nîqaşkirina van tiştana wê pirsgirêk derkeve ew çawa git însanar bibêjî kî mesela evna welatparêzin veyahûta hinek dinê xayînin qismek millet mesela xayînin tu wanî bifikire vî rengî tu li millet binere yani qutb hebin di civakê de ew çaxê bere nikare pêş vehere veyahût qanûna esasî tiştî wilo ji her kesî re lazim e tabaqat li ser hebe ew ê li ser vêna jî car dî ew ê pirsgirêk hebe kekêpan yani ziman û zihniyet jî muhîm e hûn dibên yani bi guhertina qanûna esasî nivîskî wê pir zêde tiştekî veneguhere min wisa fehm kir mutlak ew yani wê feyda wê hebe fakat ew ê vê îradê bike em dibêjin yani ev siyasî îrada hanî ne mewcûd e ew siyasî îrade hanî em ê bêjin çawa li temamê azadiya li temamê mafê mirova were xeberdan li ser vêna ev ortama de hundirê memleket heyî ne misaîd ji bo vê çünkü çawa em ê bêjin mesela ewlehiyê bi pêş bitê veyahût da dilê ner hêlekî dinê dibe beqa meselesî heye ji dewletê re ew çaxê wê li ser mafê mirova wê bi çi şeklî wê bi çi rengî mesela were xeberdan gerek vana ji hişê mesela îrada siyasî derkevin li her mesele were xeberdan ha ew çaxa dibêje em mesela Kurda em ê xeber bidin heyra hûn dewletekî nûh dixwazin em bê meselê nikarin xeber bibidin ev mesela beqayê dewlet wê bifeşkile wanî mere bifikire wê çawa mesela ser qanûna esasî mê xeber bidin yani hêlekî dinê hinek însan bibêjî kî mesela wê çaxa em laiklikê mesela ji qanûnê derxînin ew ê çaxê wê hinek tiştî dê pirsgirêk nîdî wê derkevin wê tamamen dewlet wê bive weka wê dewletekî yani qanûnê dînî tenê mesela derbas dibin wê wilo wê çaxa wilo bifikirin ew ê çawa mesela qanûnê ew maddê ewil wê were guhertin belê yani xetê sor lazim e neyên danîn serê ewil belê xetê sor gerek çawa bi xetê sor gerek mafê mirova belê mafê mirovanî ew heq hiqûqê vî milletî hatine rakirin di dewra darbadê ewana gerek xetê sor ew bin yana wekî dinê xetê sor di ti mesela de meselê millet dixwaze li ser wan mesela gerek ti xetê sor tune bin herkes bela fikra xwe bibêje fakat ew fikra we çaxa hat gotin jî çawa em ê bêjin ev na li ser karibî were xeberdan herkes bi dilê xwe fikra xwe bibêje û li gor vêna madde werin berhevkirin û ji vana van fikrana yek bi pêş keve û yek bênexan Kurtayê ez tişkî jî ji we pirsim kekê Yahya Turan qanûna esasî piştî ku hate nivîsandin yan jî hate çêkirin muhtacê referandûmê ye yani lazim e here referandûmê yan li gor usulê pirsim heftî derbas bike 367 wekîl wê çaxa rayê bidî nehewcî çaxa kêmî 367 bi 330 rabistîne û berjortir ew çax referandûm lazim belê tamam kekê Mehmet Baran di şertê îro de hûn qanûneke esasî çawa dibînin li gor we em ê hê çiqa vê meselê xeber bidin yani lewra
بالساڵایە شتێک تێ بیرا من دەم دەم تێ خەبەردان و گاف پێش نای ئاوێتن یعنی حقەتێک گاوەی کو مەرف سەرێ دفکرێ ji bo dewletێک wek Tirkiye ku wiha ser piyê xwe sekiniye û di atmosfera îroyê dunyayê de ya siyasî de ku êdî şikala xwe avêtiye nav a zilama ku em dibêjin yani wiha ku bi denge û derdorê xwe jî êdî hukmê dike siyaseteke xurt dajo wisa dixwaze û hê qanûneka esasî ya sivîl ya temamê حق و مافê insana biparêze ku em hê behs dikin em hê serê xeber din ev jî eybekê ji bo Tirkiye li gor em ê hê çi xaveya xeber bidin Belê yani li gor min eger ku îradekî AK Partî û bi tevî serok cumhur li ser heqîqî bi dilxwazî bisekinin wisa tê xuya kirin beyanata Cumhurbaşkanı wisa meriv fikrekî dide meriva. Yani meriv vê îca dilxwestinkî di cî da pêra çêbûye. Wextê ku bixwaze tedî serê dewletê ew e hukm di destê wî daye. Hê jî pirayî di destê wan daye. Yani tedî em divên şîrîkê wan MHP'ye bi tevî hev yani ya rastî jî ew e tedî ew jî wisa qebûl dikin û tedî ku navê danîne Cumhur İttifaqî em yekin dibêjin û divê tedî em bi Cumhur İttifaqî vî îşî em ê bikin. Yani bi rastî ki eger ji dil xwe bidinêkê wê karibin tiştekî bikin. Yani tiştekî bi vî şeklî li gorî ku ez jê fehm dikim eger ku xetê xuyê sor daneynin nevêjin em ev tişt xetê me yî sorin gerek li ser jîneyê xeberdanî wê çaxê hûn hevin werin em degiş bikin eger xetekî wisa li pêşiya partî û însanê ku di vî warî de karibin gotinkî bivêjin yani xetekî sor tiştekî wisa daneynin pêşiya wan ez dibêjim îca wê bi vî şeklî karibin belkî pêşta bibin. Yani li gorî qeneeta min zemanê berê ku li serê rû diniştin xeber didan tişna dixwestin bikin meriv lê dinhêr daha bêtir ê ku hukm di destê wan de ya da hikûmet di destê wan de ê ku hukm dikin pir bi dil nîbûn meriv wan ji dil nedidît yani. Îca yani ez wisa temennî dikim ku îca ji dil e yani tedî serê hikûmetê vî tiştî gotiye û ji dil divê. Lê belê tiştê ku dilê me da kul e yani em ji berî qanûna esasî tiştê ku mal û malbata xera dikin ew Sözleşma İstanbulê ye hê tedî pir jî tê xeberdanê û pir jî şikayet û texrîbat şikayet ji miletê dişe texrîbat pir zêde dide malî û malbatê û însanê zewjandî û yani di heqê vîya da hême tiştekî gavekî ji wan nedîtiye nabêtine û ew jî înkar nakin dibêjin yani mesela cî tê zeman tê serok komar dibêje neaye te ji jor da natiye yani eger em bixwazin ya jî millet nexwaze em dikarin wergerînin ama tiştekî çê nabe dûr da jî piçkî mîda meriv dişkê yani ew tiştê ku pir rehet dikarin wergerînin ya qebûl nekin îmza xwe avêtine wê derê bêjin em îmza xwe ji we radikin yani wî tiştî wernagerînin û ew tedî însanê ku ji berî hicdaza wî jîne ew tedî yani zarebara wan e û di hefsadan e û sê çar zarokê wan çêbûne û mexdûriyetkî ji dil çêbûye û ev her kes pê hesiye hikûmet jî pê dizane ji bo vana tedî tiştekî sivik e yani ji bela ku ez yani tiştê ku umîda min dişkêne ez ji bo van tişta ji ber çavê xwe dibînim de qanûna esasî da wê tiştekî çawa derkeve yani ew qanûnê ku ji İtalya û ji Fransa û ji dewletê Ewropayî topkirina anîne û me pê îdare dikin ew ê çiqa karibin wergerînin yani wê îradekî bi vî şeklî karibin deynin rastê û bêjin heyran evan qanûne ji me re xerîbin yani eger ku ev qanûn
قانونێکی و کاربوونە یعنی حق و مافێ ئینسانە و دەولەتە لە پیا بیشتنە وێ دەولەتی ئەڤروپایی ji خۆرا یعنی حزورێکی معنەوی تەنی ئەز وەکی دن ناوێم مادی ناوێژم یعنی بەلکی حزوراوانە مادی مالێوان ملکێوانێک و ji memleketê me ji memleketê Müslümana ji Afriqayê ji zengîniya ser rûyê erdê û binê erdê top kirine birine û hê jî top dikin divin û dixwin li milletê xwe ji memleketê xwe mesref kirine yani ez wî navêjim ama ew huzura manewî duwan da nemaye yani êdî nemaye ku di însan bi hevra bize wî jin malkî çê bikin yani حضور ناداوان اوی چوا بدمه مجی توپ کریه آنیه کریه حقوقا خو کریه قانون خو و عمل بوی ما ادارت کن اما چقا کارون وانا دگیش بکن یعنی براستی مربط خوازه وی تشتی ببینه و اراده که بوی هوایی ببینه اوی چه ببینه و مربط نزانه اوی ویجی زمان نشان بده محقق اف مسئله اوی گلک سر به خبردان دورا جبو ترکیه گوهرتنا قانون اساسی وی پرنه راحت به یعنی لورا دم هنک سری خبات هاتنه کرن هنک پینه هاتنه کرن لی وهاب کلی کو به گوهرتن اوی محقق هی سری گلک به خبردان هی ویل هنک مطابقات بیرهنتن وی هنک سازین جواکی محقق در باره وی مسئله ده هنک خباتان بکن هنک چالاکیان بکن الحاصل و روژه پیش مده گرک به خبردان یعنی که یحیی مبراستی دناب هفتیا چوی ده پرای لسر بویرین بوازی چی ده اکرانان ده هنک امبیجن خبردان آده دید و رایا گشتی جی سروی مسئله هنک وها خبردان و گوتو بیشا دنهیره لورا yani denge ki uha derdexe ku îro Amerika serê xeber dide heta yekîtiya millet de Birleşmiş Milletler ku em ji bo vê famê derbarê vê meselê de beyanat dide peyam dişîne em pêşî vê ji we bipirsin usul û qaîdên wezîfekirina rektorên zanîngeha bi çawayê em pêşî vê hîn bikin lewra امبیجن فرتونه کی وسا چه دبه کو اویا جاره اوله د بوازی چه ده تشتکی وها چه بیه جبو به فهمه رکتور به چاوای تینه وظیفه دار کرنج بو زانینگه ها که کفاتی مسئله هلبجارتنا رکتورا ده پشتی وی داروا 2016 قانونی ده هرتن هاتی چیکرین و لگور به قانونا نه بری مثلا می بیجن تو هندری üniversite ده گوتدی üniversite ماموسته بون اوانا رای خوددان نامزد کی اوی سه نامزد او ناکی دشاندن یوکی دشاندن جمهور سروکومار سروکومار جوان حرسیانا یک دنقا ایجا آنها او هلبجارتن هات راکرن و هاو تنی ایگ بخوازن ویدرا نامزد بن اوراقی و حاضر دکن ددن یوکی و یوک جی وانا سه حب دوسیا سه حب نامزد دده سروکومار جوان سه حبانا یکی دنقینه او هلبجارتنا هانی هاتی راکرن اویاجی جاردنی به سبب داربا مثلا 2016 که امی بیجن به فکر اولهی که ده هنگ انورسیتا جی هنگ مثلا اولهی گوارن تدبیر اولهی هاتن استندن لچرچوا وینا ده اب قانون هانجی هاتی گوهرتن و لگور وینا جی نامزد جی طرف سروکومار و دین نقاندن آنها جی جدود جی ابنا بوی هوایی شغلی yani disiye sê sala yî bi vî hawayî neqandina rektorê üniversita tê kirin. Heya îro jî bûlo tê bêje ji dil tu li ber hem tu rektora jî hev qesî bi vî hawayî berfireh
کسی ولو پروتستو هم بیجن در کبن مثلا eylem ورن کرن ببی هوایی که حتی آنها تشتکی وری نهاتی دیدن فقط که فاتی و گو چه هوایی نامزد تین نقاندن ببی هوایی مگوتی اوراق سیحب نامزد مراجعات خود کن لیو که یک جی جوان حرسیانا دشینج سروکومار جوان حرسیانا یکی دنقینه. بله yani rast serokomar navêje min filan kesî şande vê zanîngehê direktorê vî zanîngehê ew beriya wê yek ew namzet em bêjin dey hev serî lêdane ji bo zanîngehê ji bo rektoriyê ji vana sê kesa dineqîne dişîne ber pêş serokomar ew jî ji vana yekî dinexîne. Bele aynı wiloyê feqet bikûne ke em ê bêjin bî hawayî ew البجارتن بلاغ هاتی راکرین بی هوایی گت بویجی کی راستا وک هاوی گمی بیجن والی کی مثلا بنقینه و یهوتا وظیفه دار بکه عین ولو رکتور جی بی رنگ کی ولو تی آنها مثلا نقاندن وظیفه دار کرن بی هوایی مرکار بفکره اف جی حکومت لگور خبری وک هاوی تدبیره که لهمبر وان مثلا اولهیه وی فکره ده هاتیه استندن ام بیجن دولت غریب چوا تی نقاندن پر دولتا جهندره مثلا üniversite یا وقف بن متولی هیتی آورجی وری متولی هیتی گرد فکر وانجی یا جی به حتا نامزدی وان جی مثلا نامزدی خو او جی بلی دکن فقط الدولت غریب پرانی وزیره امی بیجن معارفه یعنی ایتم بقانی لیت بقانی افی پروردهیه او ناکه مثلا رکتور وظیفه دار دکه او نا دسته پروردهیه وزیره و پروردهیه او ناکه رکتور وظیفه دار دکه ترکی راستا باغری سر و قماره فقط آنها که امی بیجن حتی ایرو پر گلکی پر سکریگ سر بینا چه نبو فقط بیا مره فکره که کفاتی اب قانونا آنها هاتی چکر و گلک قانونا اب چاواتی ایرو امی بیجن ایرو سر و قمار فکره مرو ده و با یعنی الگور فکره مرو به ایل فکره مرو او ناکه و بیا بناقینه فقط چهار روزه دینه که و چقاق اقتدار ورد هرتن یکی ند فکره مرو ده ورد سر و قمارتی او ناکه جی tam bilakis ve yekî aksê merode û net fikra merode belkî êk hîn bêhtir daha şedîdtir hinek mesela de ew nakê mesela wê bin rektör yani ev qanûna hatî guhertin bi vî hawayî di hundirê vêna de ev pirsgirêk jî heye pişbînî hilbijartin tê tuneyê dibi sebebê vêna û beriya vêna jî kekê fatî tamamê serokkomara jî welew hilbijartin hatî bikirin jî می بیجن وقت احمد نجار سزار بریاوینا سلیمان دمیرن امناکی واناجی ایگ می بیجن گل کی سحب نامزد کتن مثل هالبجارتنی و ان پر می بیجن رادستن او نا ند نقاندن ها جاردنیجی ایگ می بیجن این کیم تریا اس رضا دودا یا رضا سیا واند نقان جار یعنی جاردیجی ایگ فکر واند يقول ايديولوجيا خو واناجي نقاندن دكر بله وان ركوماري بريجي يعني بريجي بحقانيت بهالبجارتني ريكتور ندهاتن سري ونفيد خوازن بيجن قسمي دهات شيكرن بله يعني الجور فكره سروكومار بله خوسنا با جبرج جريداي بسروكومار بني سروكومار فكره ويچبي خوستنا ويچبي الجور فكره خوستنا سروکومار تینا خواندن. بله تمام. هذا فهمي او چخ که ممت باران ون شوال مسئله زانینگه ها بغازی چیدن هرن یعنی که یحیی گوت سری 3-4 سالیه به اصولی رکتور تینا وظیفه دار کرن سری زانینگه ها لی نقبول کرنا مخالفته yani جی او هنک طلبه زانینگه هنک جی نه زانینگه هنم و جد زانن اف جو کی درتی
بله اف تدی انا جبوك مرف في مسألة فهم بك بشكي مرف هرب بيش كره لغوري قناعتا من او مسألة كجيرد قوتن جزي اولايلاري جيرد او بارقا جزي ومسألة و تدي هيجي بين ده وهيجي او iş adamı kavala heci de hındırdaya, heci Amerika dveçma neyartit ke dveçma tbernadi. Yani ev viyajid de nişandane ku yani ev kavi bağı ve bir dervaraji heye. Yani ev devleti derva ku eğer perahatsiz devin beyanata dedin o bir tişna dvejin tedi nava xunabin. Mesela Amerika و دولت أوروبایی او تشتی که نوان دا چه دون پلیس وان لملت خود تشتی که تینن سری ملت خود وان دخن تکن عردا و بعرده را کاش تکن یعنی ناو خنا بینن دفتلن تدی لناو مدن هرن و بیانات دادن یعنی مرف لیدن هره که اف تشتکی که ورگراندنا رکتور بتنینینه یعنی رکتوری که او انسان کلوی در زانینگاه دخواینن دکارم ببیشن ام کیجان رکتوری بخوازن گرک اوور یعنی حقیقی وانی و سهی یعنی جبری داتنه تدی که یحیی جی بحث کر سرو کمار دنقینه یعنی اگر کو تدی هل بیجارتن کی هواجی دیسات شبر دستیوی او انسان کو زیده رای گرتمن وقتی که نخوازوی دکاروی يعني او ناكا يكي دسراد الدياس السياده بك درخه بيش بك رايكتور يعني حقكي وان انسان زاننجهي كخوانداي ويدرينه حتى انا لزاننجهي الدني يعني حقكي بوسا دسي وان ده هبو كوش دسي وان هاتيه قرتني ام في رايكتوري ناخوازن يكي اواج مرا بشينن يعني ما تشكي وسا نديت يا حقكي وسا دسي خواندكاري ويدري بات تنيه يعني اجا مسألة بلاكو نأوى ومسألة بلاكوش درفا دا لسرتي سكنان هم جدرفا زاننجه دا وهم جدرفا دولتي دا دولتي درفا لسرتي سكنن مسألة الويدري تدي insan talebi vederi radvin denge xu bilind kin yürüyüş dikin emle dinherin kesek ku hatine vederi jinnivi betir insanı jderva hatine insanı ku ne duwe zanin geheda dxaynin hatine vederi u dişna dikin bale tişte ku tedi bala merv dikşine emin şahsen daha betir ev hakareti ku لمقدسات İslami hatin kirini يعني مسألة أجر ركتور و خندن و مسألة زاننجه و طلبتي وان و چه علاقة وانه كو مقدسات إسلام داوين ناو دستو بيخو demek ki durda tişteki kur و dur heye yani tişteki neyartiye ki mazın heye be İslam'e ba yani evkhas insan luederi kombun çen insanı ku khonizanın چند انسانی که اخلاق بپارن چند انسانی که یعنی تدی مرف فدید که بحثا او فعل و کرنه وانو که انسانیتی کتنه درکه حیوانیه طبیعتا معنویتا انسان دخوازنده گش بکن او انسان لوی داره مقدسات اسلام داویجن عرده پیلی تکن داوین نام دستو پیخو انسانه که خودی عاقل د زاننگهی دا تدخوینی یعنی طلبه زاننگهی yani بچاوی سبیتی کس لوان نانی را سویرو اوی راون گویا و دولت اداره بکن تدی جوان زاننگه ها و اداره وان در کون و انسان ملت ما اداره بکن تلبر چاوی خود بینید یعنی کس نابی جایران yani ام لویدری تف کم بونه ام دعوات تشکی دیکن ام دویژن رکتور براده گش به هون فوتوغراف Kabe davajın navda süpiye. Ev neyartiye çiye o ve neyartiye mkêrat kin. Kes dernakeve pêş vî tiştî raxine nake. û ben ev bu yerê zanîngeha Boğazê çi jî ser vê saziya ku we behs kir ser wê de tê
ئیدارە کردن سەروێدا تێگی ئیدارەکرد یعنی پڕای ناوێ وێل پێشە ئەو دەرتێن پێش وەختێک و ئەمەکێ جارێکەدن ددۆمە دەربارێ حادیسێن بۆ زانینگە هەبوازیی مە خەبەر دەدا چما ئەو قەس دەنگدا و دسەر سازیەکە کو بێ ئەخلاقی دخوازە دناو ملەتێدە مەشروع بدە قبولکردن و بە پڕایی ji dewletên xerbî piştgirî distîne wek dewletên Ewropa, Amerîka di ser vê saziyê de yan jî di ser vî navî de ev hadîse têne ajotin heta beriya her naberê kêkî Mehmet Baran behs kir wiha bêperwa bûne êdî bêtirs heqaret muqeddesatan dikin û di ser vê de behsa heq û mafan dikin behsa em bêjin dibe herkes fikrê xwe bêje bi awayekî aşkere behsa wan heqan dikin kêkî Yahya Turan ev hadîse li gor we ber bi kir ve diçin lewra ji aliyê ewlehiyê ve bi awayekî şedîd zimanekî tê îstemal kirin em ti em bêjin li hembervan hadîseyan ji tiştekî ku em ê bikin em gav paş van navêjin lewra di nav wan de rêxistinên terorî hene heta dawî em ê li hembervan mücadele bikin divê lê li hêlekî jî ev çalakî didomin li gor we ew ê ev bi kur ve herin rektorê zanîngeha Boğazîçî jî ji xwe gav paş wê navêje muheqeq hadîseyên Boğazîçî bi kur ve diçin. Têkî Fatî ev ê gufan fikr romana meşînin di berê de ew mesela gotî mesela geziyê de jî ev nakê ji xwe der dêwanî ki bi millet re ji bo millet yani ji bo mafê mirova ji bo milletê vî memleketî li feyda wan abe dinya û axiret ti armancekî wanî wî hawayî derdkî wanî wî hawayî ney ji xwe re fikirnê û ramanî ji derve de ku nel gor exlaq û irf û adet û dînê vî millet nel gor vêna ji xwe kirinin rê û fikir baweriya te vê kekê Fatî ev nakê ji wan re bi rastî îdeolojîk jî nemaye ew tiştekê yani têbêje wek berê wek fikra komûnîzmê veya heta sosyalîzmê têbêje tê berê hinek kitabên tiştin dixwendin li gor van kitabana digot dî me tiştek fikir me îdeolojîk me heye anha tiştekî wanî jî nemaye ew tiştê geyrî îslamî tiştê geyrî ehlaqî ji xwe li ser niga van tiştana hinek slogan xwe germ dikin û xwe dînin cem hev û hinek vana finanse dikin hera didin mesela pişt wêna pişt van saziyana hinek dewletê Ewropa û mesela Amerîka heye û bi vî hawayî alîkariyê dide van tiştê geyrî ehlaqî bi vî hawayî dibin wek hawê saziyekê û tên cem hev û ji xwe re tiştna dikin û dixwazin bigihên maqsedna ew ji berê de jî bi vê fikrê bi vê riyê de mücadelek wanî vî hawayî heye wê çaxage em ê bêjin îktidar veya xutta millet xwe teslîmî wana bike ev na ne cêg wê millet bivîne ne belîbekî de lewra ji wan re hinek değer em ê bêjin hinek mesela hêja ji wan re tune ne baweriya wan çi ye ji millet re çi wahd dikin derdkî wanî wilo tune anha ji bo zanîngeha Boğazîçî gelo çi difikirin ji bo feyda ki li ser hawê te dî dibe bilimê ew dercihê hêrîna bilimê ye wê fikra ji însana re îstîfada ji millet re wê ji ser bilimê wê tiştî werin kirin werin gotin wana çi wahd dikin ji însana re tişkî wanî tune hew tenê dulêdine re ev fikrê xerab xwazin ki bi zor ji millet bidin qebûlkirin evana grûpnî em ê bêjin marjînal hindikin jî wek hawê ki bi hezara mesela bêjin Boğazîçî öğrenciye ve nahbin ona hinekî bi hindikin jî dixwazin qebûlî temamê wê hundirê zanîngehê tevî bikin
لولا أنا أرجوتين يعني هاتني جنبها وهويكي وسازي كي تشيكرني وأو سازياج بيش كتيج وقت مسألة وقتي ليد نرى هري غير علاقة كي جنبه أو ناخذ سنة بيش وابنا ليد نرى مسألة حقارتي الإسلام يجي دكي قالوا لسرتشي جبوتشي ويجا هاي واني به أوجا نممكن جبتها وبتاوي كأفانا بين قبول كرن بياخد طعمي بيجين تبديجي كيفانا ويبين مقصدكي كيفاتي د روجا إيرودي أبنا نممكن بفان هوانا بيجين مقصدي فقط أبنا تجي وكاوي كان ياخذ تجي دستينه كيفاتي تليد نره مزني مخالفتي إلو قلجدار وليه درد كذا جارنا دبيجي كي دبي إجراء دد اقتداري بأخطاء بارتي هجر تشيبن دبي فانا دبي حاشا مثلا بيجنوي قلت نعم ناقص دبي ناموس مار مثلا تني بأخطاء هناك إنسان يدني دبيجي كي مأمورن دبي معلمي جي رأي دبي اقتداري دبي نمعلم بنار كيف هذه درد كذا روجكتني هر جروب يعني جبينا جروب يجتشي دبي لمجلسة لنا بيت يقولوا تويش قشوا يعني مملكات ولو قهوي بك دقبتو وبرا هفده والملا هندري مملكات مثلا قهوي فسادية وخرابية وإنسان مثلا الشعب كيدلها بنارن أو شغاقة إيه رايد تنتجي عجبك إيه ويجوان ربينشي نرى هفتم في هواي كيفاتي ويشغاقة أمبيجن ويشغاقة ركتورة وظيفة دار كرسل وقمار تبديجي أذياء آخ بارتي جي بياخوتا مهبة جي بياخوتا دين جي إسلام جي تراب البروينا رابع أمبولو فكرين أو تجارة هر ركتورك الأونيفرسيتا كي هات وظيفة دار كرين بلا هنك يواني در كبن إيه قدلي وانا خوازي كيفان جيرناي وبلا در كب ميداني ما هولو تشيد بك كيفاتي أو تشاقة ولو بي والي جي والي باجار أو تشاقة هات بهرتن أو تشاقة إيه قدلي وان جيرنا خوازي أبيا زلامي سروكوماري زلامي سرايي كأمي البرجينا رابن وأمي باجار جنبي هفقين ما فيا تشكي جائزة كيفاتي أبنا نتشكي ديمقراطية أبنا نتشكي مثلا حقوقية السر مثلا مرا خبردانجي بك يعني أمي واني بفكرين قام بيجنوا وقولوا قبول نكر والميداني وقوتن نجي كرن أم فرز بكن وندركتن وداخواني جي وكر بلا او جي زرارتي اما وجه قلت رابط فيجي ابي ركتور مثلا ابلوخا بكن بلا نما دركب يعني قصدا حياته شخصي بينا امي بيشن تبكي فاخذت تدب جوينا هاني با ترابي لحقارتي الاسلامي وتفينا تشكي بسيط بفينه يعني المخالفات جوينار نابي تشتك السر فينا ناخي يجي ها نابي يجي كي وينا ناخينه مثلا بيش به دبيجي كي دبي شما اوي هاتن قرتن بلا بين بردان حيدا بلا بين بردان بري وي بردانا هاني قالا وينابك اول قالا حقي تمامي ملتي مسلمان وينابك وي حقارتي شمزار بك ودور تجيبوت نيجيت كبك فقط ولسر وينا خبردان هنا يعني وينا شخرناك برسكري او شغات وينا ناك برسكري وام كز مناك برسكري شار روجاني دني افاني وقت وانا ببيرنجي برند مملكات اويل ور تدنجي خونك ويل جيكي دجي أو مثلا حقارة الإسلام بيقول درادني يجيب كل درادني يجيب كل وهين جيك التخمين ناقش يجيب كل وتبيجي كي مسألة أفاني الدربة كيفاتي يعني دولة الدربة أو ناشطة دائمة أو تبيجي حضور ملتي توازن بياخذ فايدة في ملتي في مملكة توازن درتي واني ولو تني. بله. که یحیی توران خودش راضی به مالا و آوا. که ممت بران سرش مثلا بوازی چی گوتنه و بری بو بریا برنامه یعنی نها به ریک و هادا دوچه او ام بیجن کومبونی کلوی در کوم دبن پرجوان شو نه طلبه زانینگه هنه جخوا ترکیه ده رخصتنی و ها کو ده هر چالاکیه کی ده هر ایلمه کی ده خو پیشاندنه کی ده هر نوع در دنگ خو درخن و کی یحیی گو سلوگان باوجن و بهنک آژانس صادره او هنک کلیبان چه بکنج بو ملت و ها برنگ کی کو لوی در چه خباتین خوشتنه کرن
di paş de têne finansekirin birastî ev daima dertên meydanê ji xwe. Yani mesele êdî ji mesela protestoya rektorekî derketiye û hatê xuya kirin ku Amerîka serê gotin bêje Yekîtiya Mileta serê gotin bêje tevî ku hekaret muqedesata tê kirin ewana zarokin ewana xortin divê wan fêm bikin van gotina werin ev ya tê famê ku rengekî dinê tê nîşandan. Belê. Ana bi rastî ez dixwazim tedî ev mesela zanîngeha Boğazî çî ji xwe li ber çavaya wextê ku tedî çiqa me li ser disekine û tê rojevê pê mezin dibin û daha bela dibe. Yani meqseda wî her kes dizane. Ez zêden naxwazim li ser wî bisekinim, ez zêde dixwazim ew heqareta ku li muqedesatê İslamê hat kirinê ew gruba ku yani laneta xweda lê hatiye kirinê ew tehlîka wê grubê ji xelkê me re ji milletê re çawan e. Wê çi sivêro çi bîne pêşiya me ez dixwazim wî tiştî piçikî li ser bisekinim. Ji me re jî a mihîm ew e. Yani vana tedî wan dane pêşiya xwe ew pê li muqedesatê me dikin êdinê ji wan re li çepka dixin. Yani tedî bînim bîra xwe zemanekî li Diyarbekir tedî memleketê İslamê û nexwasim xelkê Kurd û bavûkalê me li ser dînê İslamê yani însanê rahetin li ser dînê İslamê însanê teslîmiyetekî li gor nezaniya xwe jî teslîmiyetekî bê qusûr nîşan dane zemanê berê bavûkalê me belkî pir zêde xwendanî bûn lê belê li ser muqedesatê İslamê û ibadet û taetê xwe însanê yani însanê rahet bûn însanê tawîz nedidan. Belê telê nihêrte li vê derê partiyekî derket pêş çalakî dikir yürüyüş dikir ew pîrekê me yê extiyarê ku çalka spîl serê wê pankart dida destê wê ew nivîsê ku li ser kaxedê xwe nivîsand bûn didan destê wê û wê jî bi destê xwe digirt bilind dikir digot em namûsa kesî nînin namûsa me özgürlük. Wextê ku tarî ji wê pîreka extiyar çalaka spîl serê wê tijêra bibêje heyran ev tiştê destê xwe tu mehna wî zanî wextê ku mehna wî zaniviya wê bi destê xwe negirtin û nebira wê derê. Belê ez dixwazim vî tiştî bêjim. Mesela ne li cîkî dûr li gundekî Diyarbekir ez navê gund naxwazim bêjim lê tiştekî balkêş e ez dixwazim ew hedîsa ku li gundekî Diyarbekir çêbûye ez bêjim bira xelkê me jî bi vê meselê bizanibin ku projekî çi bingeha wê bi xerabî hatiye avêtin û li ser tê sekinandinê ji bo ku cinsiyet ji nav sebiyê me rakin. Sebiyê me yê biçûçik yani kîjan qîz kîjan kur ew qerarê xwe bitin. Rebê alemê kîjanî kur kîjanî qîz çêkiriye cinsiyet daye ev ya qanûnê xweda da heye dixwazin de giş bikin. Yani li wî gundî divê şexsekî sofî birî û ehlê camiyê pênc wext li mêj bi cemaetî sebiyekî gencekî kurekî xwe dizewicîne. Yani zewcandin wextê ku wî dizewicîne jî li gorî xwe tedî mesela dîndar e li gorî xwe malbatkî dibîne qîza wan ji kurê xwe re tîne. Wî kurê xwe dizewicîne çendekî li malê dimîne di nav gunda gundî vî tiştî dibêjin. Çendekî li malê dimîne û ev genç ji ortê hinda dibe. Diçe pîreka wî li mala bavê wî dimîne û diçe. Yani diçe û zemanekî dirêj jî nayê. Duê arê de sebîkî wî jî çê dibe. Ama ew bûka wî ew pîreka wî ew bûka malê li malê dimîne. Ev ya hinda dibe ji ortê. Paşê divê zemanekî ket arê zemankî dirêj menhêr wala vî şexsî hat malê ama bi çi şekilî hat. Yani xwekiriye yani ez ê bêjim xwekiriye tîpa pîreka jina xwe wergerandiye porê xwe maqiyaja xwe û deyûskî jî bi xwe re aniye û bi hev re hatine. Dihatine mala bavê xwe. Gundê Diyarbekir ez dibêjim. Gundî dibêjim. Hatiye mala bavê xwe pîreka wî li wê derê ew çiye
حاشا خوكريا جنايكي دن وبتفي هاف ويجي بخرا عنيا يا مالا بافي خو عولي دوي قندي تديش بوك وان لو ناكن صوفيا يعني بيا ده هندر دا فشارتن برزيده درنا خستن يعني اما فيا صوفيا اهل جامعه اهل الميجي دوي چكرن چوا کرن و اوه گندی پی خبر دادن پره کی زیده جدا باوی خو yani pere davanda di devleti Avrupa'ya proje kiye pereji الملت بلاتكند ve jibuk vi ahlaksızı ve ahlaksızı bela be de ve pere ki kullidan avli yani beserda çun kabul nekrin falan o baviyi ihtiyari و sofi de tepkisiz man o sürekli mali dama وراكر وي ديوزي بتبي هافرا ونشون يعني ام تشتكوا ديفيجن برا خلقي مجبوك فعم بك مير بمير راد دزوجين يعني وجنا خو بيركا خو وي تشتي دي او بيركا بوكين خيدي چومالا باوي خو تركاوي ك چومالا باوي خو او بركي كليدان باوي خو گندي وي تشتي ديفيجن او چندكي ناف گند گريان مان يعني پرند گريان اما ناف گندمان مالا خودمان yani evya çed bimedide nişandani yani ev kesek wikirin wi hali jira gotun her mala bavê xwe bira gundî te bibînin yani ev tiştekî alelade yani tiştekî ku way tê kirin herkes yani tiştekî ku êdî lazim e xelq jî vî tiştî qebûl bike bavê te jî vî tiştî sofî ve jî ehlê camiyê ve jî vî tiştî qebûl bike heta çêtir yani di wê di programa wan da di ew tiştê ku hesabê wan da vî tiştî heye yani da nav miletên vîya bela bikin û eviya di gundekî Diyarbekir da û di zamanekî nêz da vî tiştî çê bûye yani yani ev meqseda wan xaya wan ev e ev insanê xwedî fikra neqenc xerab û ku wê fikra wê düşünceya ku di zamanê berê de wextê Hezretî Lut da qewmê wî bi sebebî vê fiiliyatê hatiye helak kirin xweda wan ji ortê rakiriye xweda wan helak kiriye binê erdê yani xwedî fiilê vî tiştî ne û di memleketê me da vî tiştî dikin û partiyê ku pêşkeşiya Kurda dikin pêşkeşiya Kurda dikin goya heqî û mafê Kurda dibêjin û xwe Kurd hesab dikin û dibêjin em yani xwedîtiyî li qewmê Kurd dikin û bi rayê Kurda tên serî destek didin vana pêşkeşî ji vana ra dikin û xwe didin dora wan wan mihefeze dikin xweda mihefeze yani sivêro bela bibe yek here bibêje ez kurê te ji kurê xwe re dixwazim yani qewmê me milletê me xelqê me yî Kurd ji vî tiştî re çi qas hazir e lazim e vî tiştî bê gotin milletê me vî tiştî bizanibin yani belkî em zemanê xwe derbas dikin lê belê ev tiştî pir balkêş ya dixwazim bêjim yani mamosteyekî dîqeta wî kişandibû di Twitterê da keçikekî xama zanîngehê jî qedan dibû li Avrupayê hev parvekî çê kiribû bi dengê xwe gotibû ev sıxıntiya xwe bi dengê xwe avêtibû Twitterê wî mamosteyî got li vî tiştî binêrin tiştekî pir balkêş û ibret verîcî ye lê binêrin ew ê Twitter vî tiştî rake çi bû mesele wê keçika zanîngeh qedan diye demekî bi aqil bi feraset vî tiştî digot ku vî tiştê bav û yani ebeveynê min dipîrekin yani bavê min tineye dibêje û bavê min yekî dinê ye dibêje ev tiştekî de etmişî me kirine hay jê hevin ev ya toplimê dibe fesadê û em bikevin pêşiya vê tiştî û dengê xwe dûr de parvekiribû Twitterê jî wî ya rakir yani projekî uluslararası ye û dewletê Avrupayî Amerîka li ser sekinê fînanse dikin pere dirêjin ji bo ku vî tiştî di nava milletê de bidin rûniştanê nexwasim dewletê İslamî belê îro hadîseyên Boğazî çî jî ser vê rêxistinê de ser vê fikrê de tên ajotin xwedê ji we razî be mala we ava temaşewanên hêja em hatin dawiya bername xwe heta hefteyeke din bibînin xêr û xweşiyê da emanetî xwe da bin